Učenje jezika, dakle ne jezika nego jezika, je po meni sine qua non pitanje. Dakle, bez toga naprosto nije moguće opstati u ovom svijetu. Nama je najbitniji zadatak da učenici mogu komunicirati. Držimo se određenog programa, koristimo određene udžbenike, ali svaki profesor ima prostora u tom semestru od 70 školskih sati da određeno gradivo na svoj kreativan način obradi. Sviđa mi se način rada zbog toga što kroz igru mi smo zapravo ponovili gradivo barem nekoliko lekcija. Koliko god mi godina imali, uvijek su te igre zanimljive za učenje i lakše naučiti. Mi smo uvijek svi borbeni oko toga. Naši polaznici ili rade u grupi, ili rade u paru, ili imamo jedan na jedan, znači profesor za svakim individualnim polaznikom. Prednost je što su manji razredi, zato što svi dobiju priliku nešto reći i iznijeti neko svoje mišljenje. U našoj školi je frontalna nastava svedena na minimum, odnosno učenici sami dolaze kroz zadatke, kroz igre do samih saznanja u gramatici i u vokabularu. Naravno radimo i gramatiku nekad ovako malo žustrije kad vidimo da nešto zapelo, ali realno sve što mogu iskoristiti pokušavam ukorporirati u nastavu nekako. Profesorica nas stalno potiče da pričamo na španjolskom, što je i u redu, što mi se i sviđa. Gdje ja i pričam, radim greške, ali profesorica me već u tom cijelom hodu i procesu ispravlja. Ponekad pričamo o temama koje nisu možda vezane uz engleski, ali pričamo na engleskom i izražavamo svoja mišljenja. Moramo biti budni, pisati što se kaže, puno nas prisiljava pričati. Jako je važno ono što Njemci kažu Erfolgserlebnis, doživljaj uspjeha. Znači da ti vidiš da kontinuirano napreduješ. I to me svaki put iznenadi da ljudi pitaju ako nakon sata što vi mislite profesorice, jesam ja napredovao?